Time tang za kogi flight ki fears ki matang da mamang da sukhara dum kogi hanbina ba hai ki basu lai khrabani masi maroina director na su kogi manipur lengak na meeting junction bina ba hai bo wafam mak su thakladi oza time tang sa kogi ticket ki mamal wang khalak pase time tang oza kamai ni yeng bayai akoi hajiki adumak ningtham da chang pas akoi director gi thamlak ki bo wafam da di ningtham da chang pagi kogi hanagi tawramba service to dagi kitang hantarak padagi kogi paisa si wang khalak pani hai bo wafam makak la bani no time tang sa kamai ni yeng ban oza sana aina khanjaba da di kitang taiwan na ba male kogi mi yamna chatna ba matam din no ju tha da chatna di aduga dingdam dagi matam je adum yengbiu ko duga puja kari matam je no du thalo ra ne ba puja season mayam gi mayang jing gi hai tare taw gi duga puja hai na taw matam aduga ikoi gi ningon chapo gi matam lakhu matam du duga puja lo chela gi ningon chapo lakhu matam du da manipur gi ma pan da lei gi ba manipur gi ningon maya thabak taw da lei gi ba lai la su tam da lei gi ba amama mapam da la ga chako gu yaw ra na gi ko na ba matam chi da ticket maman se phamnadri ne ba kai no ha ja khoi chako go matam pa koi bagi na te ba sigi matam jiga puja gi suti lo sanarak pagi anarak pagi matam jiga chana dana sigi imphal kolkata gi boiro imphal delhi gi boiro imphal gi ro flight ayam ba lo ina ba tang e ba bhati boiro ma bo ado nongju tha matam gi wa na te ba ningam da ta adu ga mu ningam da chang pa chi da dum yeng bi ko chi da gi dum ningam da manu ma ko oi ni chi da gi december manu gi flight ching lo ina ba yeng bi Christmas ki karigi sigi mangjong na karigi Christmas mamang dagi pre Christmas ki karigi ngasi chatok kasin kari sida no ina ba ticket se hana dagi si das ne ba lo ina ba lai bane adu rather noju tha matam dadi magi turbulence ki karigi ke no chi na dana chatna da ba tonga em su yauri ne adu bu hoi moi da data le rang di data da basis hoiraga hai bo oiram di madugi data da basis hoiraga madugi number of passenger haidara ido adu adum justify to bo yani madu ye bo yani adu bu practical experience ta koi na thena ba matam da di mi cha thok ta chen gi machine ji di adum nongju thai rom leke ama leke dum chatari ne ba adu ga faidagi luri di madu justification pi badu imphal gi da lai ba director na mana pi bada ai di competence oi de na khalle ba mana pi di justification do mana pi bang to pe na khalle sigi pricing gi pot di airlines gi pot ne ba airlines gi pot ne kari gi no di adu eramba taraga di sagi imphal guwahati gi flight se keno to udra kan da maman hendana maman heng bi masing passenger han harak padagi pricing hengalak puni si kari da justify to do ne ba magi cost of magi flight to gi changadoriba cost to minimum cost ama laini magi flight to gi paibagi thau gi kari gi maintenance gi kari gi loi na minimum cost to meet tawna na ba minimum passenger da pairakoni na mamandu hengate yada da hengala ini haidana hairapudi yai adubo practically yeng se ba hodi imphal go ati paiba flight gi hangaga lakwa passenger full loidana lakwa se kyam yaugi even ticket phangnadri ne ba phangdaba yauri ne ba no marakta aduga aduna maram oiraka sida kamai toge haiba matamda sigi hengali si atai na te dynamic pricing gi pot mai ko loin khangnare na sagi tauri si kamai toge da magi demand je leiding magi dynamic pricing da tauri di demand le ba na sagi passenger jina ticket takwa even ticket super kakta na se sanana ticket airline sama da changa kanda particular si indigo gi hari indigo si da impal bahati ki sector je sanana hu mu yenga ba aina mu yenga ba ade sanada da family ba da ina mu changa gi yenga ba koi manga tarukna timing se mana koi same timing pero try se da koi na website se changa kanda koi na imphal go hati ki price yeng je ba ticket se check to je ba booking gi maman hengala kane ba maram di karino dynamic pricing da to ise magi demand ya na leire ba da di ai thandana yeng bana ta ba demand do koi manga tarukna to chala ga da di minute amada le terms of kenona demand to chala ga di dynamic pricing system na necessarily automatically pricing je up to ne hike to ne ba adu ne ba to ri ba poti adu sit to loi ga ta ra ga di conditionally adu ga atopa mana muksi hai de ne ma da kamai to ga ba matam da maitai na manipur da gi guwahati se pa masing se ga Delhi chapter masing jiga Kolkata chapter masing jiga Hyderabad paiba Bangalore paiba Bombay paiba am singi yeng na ba matam da Delhi chapter sing chen yam yam e
matam kuno te yam de kari gi no hara ka da mi khuding mak se imphal delhi loina pai ba ngam de mi khuding mak se imphal bombe imphal bengaluru loi pai ba ngam de lairik tamba minimum ai gi lejari ba sel kharana ai gi keno kharana lairik tamba gi chatpa layeng ba gi chatpa se namna da kawai to da imphal guwahati pai ra ga di guwahati da gi amok atai mafam destination jing de train na kai na chat ba ya ba gi khudong cha du lei bani na khara super post da aduna ayam matam da imphal guwahati chatle ba aduga imphal guwahati se ai koi gi di kai no ay matam da manipur gi di se ma gi north eastern gi wena ma gi commercial center wena chu lei khudong mak si loina mak guwahati da chatna ra kam da doi hai na ri ne ado han di kai do na me koi gi even dimapur da kai da keno to ba thabak to ba mayam ba hojik ti maitai sing je keno to bramina mau da chatta da ba maitai je kamai to ge da imphal guwahati pai ra kan da imphal dimapur gi ticket che yam phangan da bani na masing yam da bani na imphal dimapur gi ticket phangaga di imphal dimapur pai ra ga dimapur da gi makha da mau da lak ra thabak to ba yauri ne ba hai je manipur gi manung da mau da senapati da chat abagi na ta maitai machana mathak ta pai ra kan da dimapur da natraga Guwahati da pai ra kan da Dibrugarh pai be yauna da mi imphal Dibrugarh gi flight se kakkat pi gre imphal Dibrugarh gi direct flight le rami imphal Dibrugarh imphal Kolkata se air india gi flight le rami ni mase kakkat gre ek air crash to gi budu gi numit ni humni sugada kakkat gre air crash tu ga di bari le na de imphal da air india gi operations close down to budu gi sigi imphal dimapur gi service se flight se kakpani haidana kakre ba imphal Dibrugarh si jo adum passenger je wat ta bane maram di kai gi no kan da Dibrugarh da gi imphal da lakpa achom gi assam gi arunachal gi kari gi mayam ama ka uda rimsa kai da lai tam gi lakpa adum laknai adu barabar nukti gi lakte ai ra chu pairam mi ba flight to Dibrugarh da gi Kolkata bhaya imphal pai bani na adum aya ma tam da passenger ga su wat ti ba Dibrugarh da gi Kolkata pai ba do same flight to na imphal da na kolam bai wane ba imphal da kumba da passenger me a kumba da mai to na adu gi flight to le ngi matam da dise Nagaland gi mon district da boiro mapok sum da boiro asai gi ke no sum da thabak ta ba mai te ni cha mayam adu ga upper sam da thabak ta ba mayam Arunachal da thabak to ba mayam sigi mayam se loi na bakse imphal Dibrugarh pai ram me ba ma do air crash se ki numit to humni gum ba ton da ga imphal Dibrugarh gi flight se jo cancel to ga ba ne ba adu na sigi ke no si jo mokke do re hojik se imphal Dibrugarh gi ke no si jo kaksat kamina adu da chalam ba mayam jo hojik imphal Guwahati rom da pai re ine imphal Guwahati pai ga connection da Dibrugarh chatwa ma natrakan da imphal Guwahati chalaga Guwahati da gi bus na chatna ba maksi to re ine ba da imphal Guwahati gi sector se da ngasai gi mi ji hengal ine imphal Dibrugarh pai ba mi mayam do tangai phadana imphal Guwahati rom da pai ra abane ba aduna sigi pon mayam lai aduga masing di ngasai gi hai chi masing je Guwahati china pai ba masing china matam pun mukti hen ne hen ju hen li ne ba a pai ba flight mayam ji ni da do pai ba flight masing china dum tak se ba pon ne ba Indigo gi KM na pai imphal Guwahati da Air India Express gi KM na pai Alliance Air gi pai ri aduna pai ba flight mayam china dum KM passenger KM le ge ju tak se ba pon ne ba aduna sigi irang ji ga mari le na makha da chu chat chu ya dra ba mai te na sa mayam se chalan dra ba mayam se sigi da mukti yeng ka da government na ana akhan da price ma fix to ka da tham ga da bane ba civil aviation ministry manipur gi da mukta manipur gi mya gi da mukti yeng ka da sigi imphal Guwahati sector gi poche atai tai du na normal ke no jar ga chu aduga imphal Guwahati gi saruk chidi fix to ka da sigi price ma ticket ki mamal ma lepa ga tham ga da bani adu tham de auditi aduna mayam da gi chatet hena koi gi cha da chatet hena sigi ticket ki mamal ne ga la pai te thati ra ba ke no ne ba tawrite even ai isa ma pau de imphal Guwahati chida amukta one way da lupa lising tao do hena chat patangai phada na chat ya da chat pe yaw ram ne chi angak pun tra ba chi imphal mayam na ne de Bangkok chat pada sigi ticket mamal lupa lising tao do yaw na te ba Bangkok pai ram tam da ado imphal Guwahati da lupa lising tao do yin ta pai ba chi kamai to chi tai phada da na sumai to da na dynamic pricing ji to sala kan da number of demand masai ki passengers ina aina booking ki kari ji heling de dum dynamic pricing ji de mamma de dum dar wa kalaga chatoi ne ba aduna sigi dynamic pricing ja freeze to ga thambam change ba system da moi airline ki system da dynamic pricing ji fix to kan da akhan na imphal Guwahati ki price ya
reasonable price amada fix tawrakanda thammakanda thambal changi reasonable price se kamai oidoino always matam punamakta Imphal Kalkata gi 5 period dagi amadi Imphal Delhi dagi Imphal Guwahati china hongadamne aduna tebo gi tawridi Imphal Delhi dagi Imphal Kalkata dagi Imphal Guwahati na tangi ne boji Guwahati Imphal na kare Imphal Guwahati na punamakta tanabane aduna chi government na athubada tawbam changi aduga faidagi satiridi che alliance year na ama faidi ji chukedawi aina tabada silchar gi paiba ji chu lep ka dore habra lepani habra no tai aduna lepa iba flight ji yeng che ba Imphal Dibrugad gi lep ji kana kana na passenger je kana na yam boide Imphal silchar da faidi ji kana kana no yam ba aduna lepa iba gi khulep ji da ulterior motive ama yawba hidden agenda ama yawba dona civil aviation na Silefan ke natna ke level hoje civil aviation ki khutta lebe pone ba who controls the civil aviation je hoje kana na control tauge to thore iba thabak sing na always targeting the maitai jina che wara chu khare am wara chu no hai ba ki pot ma yaw dong tawri ba si hai na ina pangai hai ba ki pot na te ba si ki pot ma ko understand to wo ma changi adu government na ma si ki miyam da lei impression de adu ne miyam da lei impression de karino maitai sing je wazar sanu haidana masai ki Imphal Guwahati ki kari ki ticket maman che hegar pani Imphal Dibrugad ki flight kaktat pani Imphal Silchar ki flight kaktat pani ai ba che miyam da masigi impression na malai ba sigi re selo impression na tari che sigi re selo impression je tahlo ge hai ba targadi government of India na civil administration na civil aviation na athubo me tam da miyang changa ka da masigi impression je ko na ba thabak to changi haidana dumai tam ge changa